Sining tomatoa malabikang sining siaji seleng sumpulolo malabikang engke hadir. Nasabab masih marajana pong Allah Subhanahu wa taala. Rilalanna ia waktu mak barakai pada angka kisipulu mak depungan. Dek lain pada yakatai sangadina pada mailo ki mat tambah baraka. Menginri pamasian rengito pamak darari ini nawa. Rigo angkana pada angka laloki. Siti naja palampuri nia eri lalanna atita. Ritungkat-tungkat deceng anreng itu papakasiwiang pada yang keri papole. Nata pada mania makada ilahi anta maksudi puang idi mi kuah katai. Waridha kama talubi anrengi rio tak tomi kupuranno. Salawat anreng itu papa salamat lempuri patarak kalau risesi alap direnna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya naritu Nabi ia angkai purari pancaja kacera lempuri seseta. Rigo angkana pada angka ki mamina saiwi doai lalang asalamakang. Ia naritu asalamakang ngiri lino makutopa asalamakang ngiri akhiratna kung Allah Subhanahu wa taala. Sining tomatoa malabikang sumpulolo malabikang kay hadir. Tetukur yololak biretamanang milo kak rampi-rampi ngeki. Dua talun lappa ada papasenna toriolota. Ia angke pura na pancaji pataru riseseta. Sarikuam mengi weddingi ipaham madicing na ajak tasalapahang. Kigaya na rumah salam malabikung ke hadir. Nomor sidi biasa tu pada taringkalinga riseseta. Makadai jenne teluka sempaja tepetu. Yang kedua, biasa to tengkalinga riseseta. Ada adanna toriolota makada dua temas sarang ritalue temalaisang. Yang ketiga biasa to tengkalinga makada. Ada adanna toriolota cicemat cenga cicecuku na jadi alangi lololisa. Siningu masalah malabikung kay hadir. Jadi upam mulai jolok risesena italae jenne teluka. Ia tu je istilah jenne umasalah malabikung kay hadir. Maka dai adan nabi talas salati bi ghairi tahur. Dek gaga sumpajang risesena atau dek nama paccing. Italai jenne wudu oko ibaca-baca kitabna Andri Guruta Imamul Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Narampe Andri Guruta Imam Al-Ghazali maka dai wudu itu memiliki 4 tingkatan. Kegaya naro tingkatan pertama wudu itu adalah membersihkan kotoran-kotoran lahiriah pada tubuh kita. Jakongka carepa-carepa malahiran ura ki desa carepa maka wudu adalah merupakan pak bisana masalah malabikung ke hadir. Pura ki temi, pura ki jambang, maka kita berada dalam kondisi berhadas, maka wudu itu adalah fungsinya mengangkat hadas. Yang kedua masalah malabikung ke hadir, maka dan Guruta Imam Al-Ghazali tingkatan kedua yaitu italae jenne yanaritu napatarakkai carepa-carepa na dosai pole risesena pangkau ke lahirangi. Jadi makanya itu pokotoma jenne dena sininna tu atakalita jenne ki. Ada anggota-anggota tertentu inilah nanti akan kita bahas. Yang ketiga, wudu adalah mengangkat kotoran-kotoran batinia. Carepa-carepa mak batingi. Yang ke mencaji carepa-carepa risesena atita masalah malabikung ke hadir. Yang keempat, yaitu jenne wudu itu adalah membersihkan rahasia kita asir. Boleh ria hadirikanna sewa-sewai. Sangadina hadirikanna mi bawa sewai.
ia naritu pong Allah Subhanahu wa taala. Pak biasa jitu angka boleh riseseta maka da magi jaya ko masempajang nga di nulit tanangi papena dikku. Magi ko masempajang nga manang ka mana tori lesi ruparingaraku. Ternyata salah satu rahasianya masalah malabikung ke hadir okoi risesena jinni. Sehingga maka de guruta okomelo kololongang ilundra na sumpajangi na sabak khusu majapu itai kondisinna atimu watumu mak jinni. Khusuk moga tita watuta mak jinni. Nasabayero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutoba pangulut ta Sayyidina Ali. Nape melo malawe jenne umat sallam alabikung ke hadir tinre memang ni alale nama wiya. Baka biasa makutana sahabat makada Ali. Majen ka makutu mawiya tapamu. Aga nasa pangulut ta Sayyidina Ali. Misa moga je niga melo yewa siolo. Ia matu melo yewa siolo ia naritu puang Allah Ta'ala. Puang iyang ke makuasa ngengi sini nalangi. Apa di koto mak jenne dega aga. Mak jenne bawami ko perli. Patengah mak jenne macurita taru tu. Jadi masalah malabikung ke hadir. Yaitu koto mak jenne. Tanya tu sinina watakaleta ibisai. Hanya anggota-anggota badan tertentu yang kita bersihkan. Maka dari pengulut Abi Hurairah dalam kitab Sahih Muslim. Rampe-rampe pole risesena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedai nanya tau matapa narik komak jinni. Rigo angkana napacingi ni rupana. Majepu napalolo ipo Allah Ta'ala sininna dosa-dosana yang ke risesena rupana termasuk dosa-dosa yang ke napapole nasabak pak kita matanna. Narik ko Nabi Sayyidina limanna majepu po Allah Ta'ala napalolo idosana limanna nasabak pangko kepangko gasala ia purena pogau. Narik ko Nabi Sayyidina ajena majepu napalolo ipo Allah Ta'ala dosa-dosana nasabak juk salah ia pada purena pogau. Sehingga ia guruta masalah malabikung ke hadir malada mapasang makadai okoma jenne kona sebelum nama jenne ko pahadiri memang niatimu maringara lori pong Allah Ta'ala. Nasabak sinin na itu nagesewe jenne ko watakalimu ia manan na tu pogo dosa pogo adorakari sesena pong Allah Ta'ala na ia to na mupake mangolori pong Allah Ta'ala rilalanda sumpajangnya. Jadi ko biasa yang kalinga makada ulama fikih makarro tomak jenne tomak bicara para ahli hakikat dari kalangan guru-guru kita nanggai makada dia nassa jenne na narik komak bicara-bicara lina nama jenne tu. Nasabak magai peko batena guru tapak guru ki makada nappe ko malawai jenne mu bisse pada limamu tanran na mangolo atita maringar lori pong Allah Ta'ala ditone pa uyehe ko minalan nati mak darari epong. Upacingi doi pada limaku tanapuru tak dampangi dosana sininna dosa yang ke napapole ye doi pada limaku. Biasa gama ki gesa nu tawat dingal gesa. Lai bisai si sumpang yang masalah malabikung kadiri pada rari silalang atita. Wang tak dampangi sininna dosa-dosa yang ke napapole timuku anrang itu palilaku. Beragama kiha mak kada-kada salah. Mak kada-kada beli, mak kada-kada ada yawat dingin nalori tinna padatta rupa tahu. Borero masalah malabiku kade ripacingi rupatta maka dan riguruta okum pacingi mbok rupamu aja mu pacingi bangi ale sara musika seka iro isa matamu. Nah sebab magai okori sesena ulutae anggota badan yang paling mudah melakukan dosa dan paling banyak melakukan dosa ini itu doai matatta. Pokok apa itu jona rupat tamonro? Tak timpa na ye Pak Ibu. Amo dia ni sapat apa mau bakto? Enaro dosa na matay?
Makanya ko to mangelo ri Allah Ta'ala bisa ni rupatay si kasi kay matatta masalah malabi ko kay mangelo kiri Allah Ta'ala tanna puro matur riaso rimonri angke Allah Ta'ala na pacicar ki tapata na saba acicca matajang masalah malabi ko kay hadir mamuari Allah Ta'ala na dampengi mi na paluluy dosa-dosa na matatta masalah malabi ko kay hadir pura siro ibise si limay gang kasikku pamangelo si ri Allah Ta'ala titay pong ang kagama pangkaw kasala puro upapuli pong tak dampengi dosa na duay limahku. Purairo masalah malabik kung kadir ibisay ulut tayo pong. Puragama kahaman nawa sala man nawa maja tak dampengi pong. Purairo masalah malabik kung kadir ibisay do cilita pong. Puragama kahama pugaw dosa rigo angkana tama anu maja iri paring kalingakku dosa na do cilikku tak dampengi pong. Purairo masalah malabik kung kadir ibisay dua palak kajita. Pamangilor pong Allah Ta'ala pong tak dampengi dosa na dua palak kajiku puragama kahajo kasala. Riasori monrimu pong patujulalang nga pong risesena jambatan siratal mustaqim. At itamana miye po adaye. Makanya maka guruta aja mak bicara na sabak magay. Pada saat itu hati kita berdoa. Na sabak magay sinin na yato ibisay kolalan na jenne masalah malabik kung kadir. Iya mana na tipake mangulo pong Allah Ta'ala rilalan na sumpajatta. Dengan tangan ini kita takbir. Di Pangulo pala limatta. Dengan wajah ini kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wajah ini yang kita bangga-banggakan berada pada titik ketinggian oko suju kimatu ipasitan rere si bawa pala kajeta masalah malabikum ke hadir di Pangulo ko pong Allah Ta'ala. Di atas kaki kita berdiri. Rigo ang kana mangulo ki masumpaja risesena pong Allah Ta'ala. Makanya sinin na yaro agagay, ipatsingi mana ngi. Jadi masalah malabi kung kadi na sabab parelodat na sabab tisan na hakikin na iya agagay magi na tomajin ni. Yan na he, mumpuni kasadaran. Ya malakan ni. Dia na tamelo o korusa ay jeneta. Makanya rusak na jenit na makjenit na si pemang. Nasabak maga apu biasan ni. Oleh teme kuese de namanya mapape nak dina kode nak jenne. Sige sai si bawa tanya muhrimna majenne. Tiba-tiba ia rumatan nanangi pure tikka pakita anu dena wat dinita nangga maka de rusak jenne na majenne. Akhirnya apa yang terjadi masalah malabikung ke hadir. Nasabak terima jenne nasabari sinin na anggota badan okwe watak kalena. Mapacipana pole rido sayo masalah malabikung kadir. Mapacin ni ada-adanna, na ada salah. Na makada ada beli. Na makada ada makusara ya wadinga na solangi tinna padanna rupa tau. Mapacin ni matanna pole ko risisena pakita wadingi pa pole dosa. Mapacin ni pangkau kanna limanna pole ko pangkau kan majai. Na bawangi padanna rupa tau. Malampu ampekedo masalah malabikung ke hadir. Mapaccingi nawan-nawan na polik ko nawa-nawa majai. Mapaccingi lucil na pole mengkalinga anu majai. Mapaccingi jokana lor jokalampu yang kena masay pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iya na tawi mamalakang itarika na itala ijen italuka umasal na malabikong kay hadi. Yan na mamalakang itala ijen italuka. Yang selanjutnya masalah malabikong kay hadir. Ketika kita berbicara tentang sumpah jatah petu, teko sitalah sumpah jatah petu. Dia nama petu masam pajang. Angkar sena tangana andri guruta makreta lain bo sumpah jatah petu. Pasti sambungi capak na sampajangi si bawa amulangan na sampajang mangoloy. Jadi capak na lorowe pasti sambungi si bawa. Amulangan na asarai capak na asarai poi sambung betuan na de telai sampajat tepat tu dik gaga sampajang na tetang diga sampajang na tetang tetapi pada pemahaman hakikinna masalah malabikung ke hadir peko na lolongan iya kan palolongan ihe peko carana na wat dikki latu risesena tarika na sampajat tepat tu ipak diboleh jolok rirese na sumpajatta papejap puduai temasarang anrengi telue temalaisang. Kege telah dua temasarang atau masarangannya
atau masarangan na atai na puang. Teko siasang, iya rupong Allah Ta'ala aja tatari mabilah. Tatari macawi. Nasabak magay. Wattunna makutana sesena sahabat iri sesena nabita. Maka dae surona pong Allah Ta'ala. Kenro je munru pong Allah Ta'ala. Jadi tanati di bawah makutana makukuyamut. Tahu meroriolo makutana to. Aga nasang nabita epong. Engke atat tamakutana risesiku maka dakiga ki garik munru. Pikku ni bate kubali pong. Maka Allah turunkan dalam Al-Quran. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nariko makutanay Muhammad. Atakku risesemu maka dakiga kak monro, wadangi maka engka kak masarro marappe. Bahwasanya aku dekat. Maka rabbena masalah malabikun ke hadir, maka dasyadana pong Allah Ta'ala wa nahnu akrabu ilaihi min habdil warid. Nariko meloki misangi maga rabbena pong Allah Ta'ala si bawa idi atanna, maka di pong Allah Ta'ala lebih merappe kak na takut nanya dua pasukat tiga rokna. Kege monro pasukat tiga rota. Kamu kualita. Maka dari guru kami Ustaz Hasan Abu Ammar, waktu na tafsir iya maka dari iya rombo mage nak kada pasukat tiga ro. Iya ro pasukat tiga ro iya dua ura ikut tiga ro tai okoye patue apa yang terjadi? Maka kita akan mengalami yang namanya kematian. Maka dua pasukat tiga ro itu adalah simbol kehidupan. Maka koye na panawan-awan ni biasa urut. Maka komboe coba igari rana-rana ibayangkan bagaimana dekatnya antara dirimu dengan kehidupanmu. Maka repemu antara alemu si bawa tutunganmu. Ay dene risa bayang kapung. Karena apa? Kehidupan itu menyatu dengan kami. Aga nasa gurta o komisan nimbo pahanya gage maga repena alemu si bawa tutunganmu majapula bimarappe pipong Allah Ta'ala. Ondo rappena pong Allah Ta'ala Bapak Ibu, ujibu dakwatid da'i sadaan. Amo iya rosak damak bici-bici ekolalan nati tak melodoki neng kalinga to pong Allah Ta'ala. Begitu dekatnya Allah dengan kita. Nekia iya roidi kesadarat tatak kalupa ki nasabari tania pong Allah Ta'ala mabela, idi mi mabela ku pong Allah Ta'ala masalah malabiku kay hadir. Jadi jolo hi, ipat dibole ihi. Dua item masran. Ubudillaha ka'annaka tarahu sompe pong Allah Ta'ala seolah-olah mitay. Fa illam takun tarahu narik kode pilih mitay fa innahu yaraka. Ajab puwi nama ajab pong Allah Ta'ala naita manang isinin namu jamai. Inilah yang disebut dengan ihsan. Makanya itu tomatata maka dembo okomelo kumas sempajang ajak mas sempajak bawang. Ajak mu buat takak beri bawang. Tari matanna papenat dimmu. Tari matanang atimu jolo. Mu padecengi paringerammu ni napa mu pangolo ati mapacimmu lo risesena pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasaba magay okon itu matu takak beri monro asisumpungan na atay na puang. Loki masjid pura mana kitu mani aku bola ata makademi kalau masam panya mangeridu ku masjid Al-Mujtahid apa? Mujtahidah. Pura mana ki mani ya? Iya natu nang kapahapa maka dah aku tame musik langsung bami Allahu Akbar. Digaga nasi tala usolli. Digaga. Kung kataw pala-palang yung solli napa takabere bid'ah. Nasabak din na kanapigo inabita. Jadi salah giro din na salah. Sampai saat ini ya lagi ditopan ng kauruntu isi di hadisa. Nabi mengajarkan tentang usolli. Diba? Nekia iro pataro na toriulo ta. Napodah ki maka hati-hati kina. Nasabak itu ini tanyaki Nabi. Iro nabita. Sempaja dia na sempaja tetap latu peringaran na tetap husu. Iya ro ini mas sempaja ki lagi tak kalupa ki. Apalagi kode memang atau mas sempajang. Makanya iya ro nataraki andre guru tamagi na pausolli ki supaya waddi ngipema hadere rilalana atita. Konsentrasi pikiran dan hati kita. Waddi ki maringera pema maka dewe melo kapal mas sempajalluruhi. Jolo lo gamanang jolo nawana walinokuro.
Makanya lepa usalli ki nasaba iya roi de nerule dapi husuk na nabitta. Maka dapu je nasa nabitta sallu kama itu muni usalli asampaja kepada pada bati-batiku mas sampaja. Nabitta de nan niya aku mas sampaja de nan usalli aja to de usalli. Cocok ni nabitta tapi di tanya ki nabitta. Ya roi di dapi de panule dapi ya ro. Buan ni lagi takabre to ri ngaramu pi care-carewe bosi-bosi marica. Jangan ramu pi pak golo usia koso ni jer. Makanya iya nahi. Nah teraki usalli. Bahkan dalam ilmu hakikat, jolok lawi te wattu bahkan dalam ilmu hakikat masalah malabikun ke hadir. Ia lalo andri gurta, risese na patta supu na campa-campa kina. Hukumas sempaja ki tapa hadir ilahiretta tapa hadir batitta. Kasara letu alusu ipa hadir maning risese na pong Allah Ta'ala. Makanya biasa aku melo ki masumpaja aja buat takabereda. Ilalan natimu kuadai. Maka ada tubuhku mas sempajang, atiku sempajang. Rahasiana pulih sempaja, taja narak dagi sempaja. Tubuh mas sempajang, ati sempajang, nyawa pawa sempajang, rahasiana pulih sempaja, taja narak dagi sempaja. Kasih mati maka dai, bidda mana ngero. Ihe, atiemi pawi. Atiemi. Supaya magai, waktu na melo ki buat takabir masalah malabikung ke hadir. Angke tu hadir risesita kesadaran dengan menghadirkan kesadaran zahir kita dan kesadaran batin kita. Napa ki Allahu Akbar. Mage to angkat tangan. O komelo ki letembak, yang caki senjata, angkat tangan ki artinya apa? Menyerah. Jajakong tahu angkat tangan Allahu Akbar. Nadena serahkan ya lena lalu sesena pong Allah Ta'ala atau makat doat itu. Atau makat doat itu. Aku toring kamu pi makade iya ponggawa ka iya tahu sogi ka. Riong kana nakata kabere nadena serahkan man lalu sesena pong Allah Ta'ala berarti nasangi Andre Guruta, ia tu tahu perlu mau pina pakanja kita kabirina. Masalah malabikung ke hadir. Jadi iya, pahadir i pong Allah Ta'ala macawi risisita. Ajat tapa beli pong Allah Ta'ala. Talulungan itu sumangat na doa tamasara. Nah sebab magi tu mas sempajang akimis salati di zikri. Tatongan i sempajang sari kuam mangi maringerra kloria na sa pong Allah Ta'ala. Makanya itu sempajangnya ibu, Pak. Isakna itu sempajangnya peringerang. Upana angka sempajan adik peringerah rilalana majapu itu telah pakasih lubang umasallam malabikung ke hadir. Peringerah ki. Peko carana ipalo peringerang umasallam malabikung ke hadir. Oko rita luwe tamalaisang. Aga si tala talu tamalaisang yan ay pakir rilala sempajang. At tamalaisangan na at tuati. Lele mancaji wirikada ri capak lila. Mancaji pangkau ke riwatak kali. Makanya tu angka talu agaga. Atita matogangi. Timuta mak baca. Anrengi watak kali tak mapangkau kang. Tato roko suju tudang. Peko carata mielo husu umasalam malabikung ke hadir. O koletoy ne ngerang atiye. Letoy tuji bacana. Yehe. Timue. Tuji kedo-kedo na watak kali tapi ilang ne ngerang atiye. Magai. Nasaba iya rotiye de napahangi aga na baca timue. Makanya makade guru takomelo ko hadirkan ni italai melo ko pahadir sesemu asi pape japungan na talue tamalaisan pahalaloi sinin na baca-bacana ia mu baceri dalam sempaja. Maka kanjak tu ipahang. Allahu Akbar kabira pung Allah Ta'ala masaruk maraja anring masaruk suku arajanna. Walhamdulillahi katsira. Sini na papujie na punema na pong Allah Ta'ala. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Pong Allah Ta'ala mapacing oleh riomporan na mataswe leto ripatangi. Yan na penting. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Majapu bangolo itu rupaku. Italae wajah rupa kang iye. Rupa yang sesungguhnya adalah hati kita. Konsentrasinya kita. Ipangololor pong Allah Ta'ala. Inni wajahtu wajahia lillazi fataras samawati. Upangolo itu rupaku. Lalu sesena puang iyang ke. Pancajingengi langi anrang itu palinoy. Hanifan nasaba angolo atau ngatongan.
Jadi okotori selesai berarti dia patut mangolo tonga-tonga. Hanipa musliman riga angkaku mapesona ale. Wa ma ana minal musyrikin. Nanya iya di na mancaji ka saisa atau mapak dua. Inna solati na majapu sumpajakku. Wa nusuki sinina amala-amalaku. Wa mahyaya wa mamati. Tuoku anreng ito pamateku. Lillahi rabbil alamin. Majapu kamana ngipura wa personal urisisina puang Allah Ta'ala. Puang makuasa ngengi sinina alangi. La syarika lahu di gaga pak doang risisena. Wa bizalika umirtu makonero iparintangan ki risiseta idi atai. Wa ana minal muslimin. Nama japu angka ka utama risisena tau yang kema pesona ali. Koi pahangiro sama-sama tu masalah malabiku kehan. Deta konsentrasi na sabadi na ipahang aga dibaca. Makanya tak paham mana ni? Aga tabaca koroko ki aga tabaca palawangan na dua roko palawan na ko tetto ki pole roko aga tabaca ko suju ki palawangan na dua suju. Aga tabaca ko matahaya ki supaya magai hadir iri sesena titta apahangan na aga tabaca makutero matu kedo-kedo na titta masalah malabikung ke hadir. Jadi mak dibola ni ia danghe dua temas syarat telu temas laisang rilalanna paringarangi iri sesena pung Allah Ta'ala malisa ni tu sumpajatta. Makanya ko malisa ni sumpajana tahu masalah malabikung ke hadir na japuin itu apa kedo-kedo na sumpajangnya. Cik dina pandangan lo podaki. Api tetong, angin rokok, wai sujud tanah tudang. Magi nang ke ia pae kamana kasolangan na. Narik kode na ipatunduk dene pak kasivia makasolang masalah malabikung kadir. Aga sipak na pia makasolang pelana. Jajakong kata mas sempaja na sengalena tori papel-pelang. Berarti dene patunduk sipak api kualena. Aga sifat kanjak napi sifat kanjak napi papole tajang, cahaya. Makanya kau masumpajang itu masalah melabiku kena makanjak sumpajana insyaallah, maka dia akan menjadi penerang di tengah-tengah masyarakatnya masalah melabiku ke hadir. Tali tajang iri sesena. Nah sebab magai napa tunduk sifat api kualena. Sifat nangingi patapu-tapu. Maka solat tu ya kong katau liwak galakna halala halulu nalu tak manang ai de pa nulet patunduk sifat nangingi kualena. Inilah yang disebut an-nafs. Tetapi agak kanjak anginnya itu mati nulu bawa deceng masalah malabikung kadir. Sajanak angin tidak bertiup mati mana ki. Jadi akong katau Siti Naja ia panangga ideceng narik kodeceng na sandrai to ege dia nangga ideceng narik kodeceng alena to mak beraka rukuk na itu masalah malabikung kadir. Mak beraka supajan. Sipak na wae sipak majana wae ranggasela. Akong katau tidak teguh pendirian. Kacio-cio. Dek nama kanjat tok dokna. Berarti masalah sifat wae kualena. Tetapi upana napa tundru sifat na wae. Napa diboleh risesena alena sifat apa katuna alewe. Macolo pole rima tandrelo rima riawe na mega gunana sifat na wae masalah malabiku kadir. Makanya orang yang mendalami sifat air dengan kejernihannya, dengan kesejukannya, dengan sifat kerendah hatiannya, makanya orang inilah yang memahami dirinya sebagai seorang hamba umat sallam alabikung ke hadir. Jadi kong kata sujud, turinangga mu pialena tahu jago, tahu maca, tahu orang paling soleh dan lain sebagainya, maka pada saat itu depa nama kanja sujudna umat sallam alabikung ke hadir. Sifat natanai yang hari itu kutu. Jadi kong kata torima kutu ai. Paralu napa kanjaki sifat tanana. Nekia ipa sompai tanai aga sifat dece napa pole. Sifat dece napa pole naritu asak barakang. Onro kanjana tu asak barakan na tanai carepa layak biangangi nekia na pancaji ro carepai mancaji sat unsur hara pupuk yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kita makan. Artinya apa? Sifat asak barakan na tanai aga papole nari sesena wataka sesena alita ya naritu tariku ongka topi jajari ki de na yangga pape jaja neki aiwala yer pape jaja ina sabat decing mau ni paria mutanang makalo ricampai gola mua buana masallam malabikung ke hadir magai na sabat makanja isipat na tadai jajakong ka tau masallam malabikung ke hadir makanja paringarana rilala sampajang na bawa rodendre paringarang masuri seliwas sampajang
Dapat dibulai semangat tajanna api. Dapat dibulai ati nuluk na sapa deceng angingi. Dapat dibulai sipa akatuna alena wai. Dapat dibulai sipa asak barakan na tanai. Majapuya na tu tahu lolongangi italai sempajang tapatu umasallam ala bikum kehani. Jadi kendro ni monro apolingan na umpuran na okoni heden rehe. Sempajat tapatu cica cenga cica cuku. Agai cuku watakale tak cuku mapemu paritanai masom peripong Allah Ta'ala neki au ko cuku iwatakalewe atiye cenga mangolo lori aras martan rena pong Allah Ta'ala riko angkana maringarang umas sallam ala bikung kehadir maka inilah yang disebut cicak cenga cicak cuku magi nang kana maka da cicak nasaba upana pura ki paja cenga pura ki paja cuku mak beka dua ki cenga mak beka dua ki cuku berarti pura ki mancaji tau tak lupa. Oko pura ki manca jito takka lupa berarti pura ki madoraka. Pura ki mapesau masompa masalah malabikum kadi. Makanya dia nai baca bangero okay. Ia minta wat dipakai cica cenga cica cukup tau de na nasalai paringara risesena. Ia minta pakai ia dendre pakai tau yang ke tori marasa alena kindro lau ke gi monro ke gi wetu tori sibawi pong Allah Taala. Au makanya dia gaga tasalanna iko carana melo tasala. Milo ima makadaballe makamparang irilalangatina ya ajak makadaballe ke pong Allah Ta'ala mita ki. Milo ima pangkau kasala mo digaga tahu-tahu tatateter makampara lalanatina ke pong Allah Ta'ala mita ki. Milo ima jakat daripada na rupa tahu angkasi makampara pole lalang ke pong Allah Ta'ala mita ki. Nah sebenarnya apa? Orang seperti ini maka dia akan senantiasa tampil dengan sosok kesucian umat sallam ala bikum kehadir. Ya dah lolongan ni telah sumpah jat tepat. Umat sallam ala bikum kehadir. Jadi nerodapi rampe-rampinga ke rilalana iya waktu mak barakai. Saya sudah 35 menit berbicara masalah malabikung kadir. Mamuari pada mak barakai riseseta. Makutu perupai marisesena atau mak bicara. Minallahil musta'an billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.